Anaraar, tinamlama. Nakailagaan, dagiti na duma-duma apakasaritaan tibiyag. Anakay binggasan, dagiti adal ken ulidan. Papagayam, tarabayen, titunggal paset, ti pakasaritaan anapauluan. Anaraar, tinamnama. Manipod, iti Triple R Productions, sagot ka na kayo, ti Your Dramatips TV YouTube channel. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Naimbag nga orasyo amin, papagayam. Isagot mi ka na kayo, ti pakasaritaan, as sinurat ni pagayam yo a Jocelyn Oblero, na pauluan niti Naranggas. Dito'y drama tayo, Anaraar, tinamnama. Apay di mo kaya't nagtrabaho ak, kat sigod mo't nagtrabaho ak iti kompanyayo. Saan ka nagtrabaho? Tadakkel mo ti sapol ko. Kukwami amis mo ti kompanya pagtrabahoan. Kayat ko ngamin nga dalat tamot may gamak a kwarta. Kan kayat ko agtaod kanyak ti patulod ko kadatatang. Adakan ka reta. Ngam jak kayat nga agpadlaw ka iti opisina. Amok daytan, ta nagtulagan tamutan. Kan amok mat, nga amu aminon nga empleyado yo ti relasyon ta kasagasawa. Nupay saan ta pa'y nagkalaysa. Bayam lang ita nga agatap. Basta noan nyo ti sigod alin lang ta. Isolang ti pakitam karakwada. Mas daawak ta dapay lang dito'y. Di pa'y lakit umikat. Tunggal makita nak ni Ma'am Brenda. Saan ngagpatingga ti panang paspasagid na kanyak. Feeling day ta babae. Napuskol ti rupa na. Aguma kangag sa udita. Aramidok latta ti trabahok. Jak ikaskaso orean niya ti bagpagana. Hoy, babae! Sana tila talya-talyawam numadama ti trabahom. Focus on your own work. Tama suswelduan kamat. Agtrabaho akmat. Awan bayin mo ngagsao-sao. Awan pa'y asin mo ngagsasao. Talaga makita ti tao nga daadal na kan awan. Talaga mat, makita. Tangsit ka. Sika tidakdakamatot nga wanad adal na. Mas daawak. Tadda ka dito'y nga opisina. Kompleto ak iti credentials asimrek dito'y. Di nakman sumba-sumbatan, Sheila. Takasinsin ko ti boss mo. Kasinsin ko amismo ni Carlo. San ka feeling boss, gapulaang tadda palimedyo kininsan ko. Saan ka diya makakitang matyag mali mapanagtrabaho? Ay, lapayag ko ti mabannog. Apay? Saan nakasarsar nga napaspasagidan ti kasinsin mo ani Brenda? Isungar da ko nakasaan ka nagtrabaho pay. Iti kasta, maliklikam da kita. Liklikak aginggat ka ba ulak? Takayat ko nga dalat ta trabaho. At akin ka reta, yusak ti masurot. Diyak kayatin nagtrabaho ka pay. Di mo kayat makita na kiti opisina ng enaldaw? Saan mo't nga iti dayta? Amumat ti mata ti tao. Naapal kan managatap da. Pudno mo ti atap da? Kan diyak kayata may stress ka lagi dyan. Wala. Agkapeta man kit di, kabayatan ti panaginanata. Makakitang kag malmalam iti opisina. Ni tatang ti umawawag. Hello, tatang. Hello. Imawagak anak. Kaya't ka kumusta? Awan pagdanagan nyo kanyak, tatang. Ni Carlo nga ay. Adday ti banyo, tatang. Agrubat kami ngaminan ang mapanagtrabaho. Kurak man no saan na ka napagtrabahon pa'y. Kaya't ko nga dalat ta pagsweldoak, tatang. Iti kasta,
Adamot makuna kabukbukudak a kwarta. Nga isuti patulod ko kada kayo. Saan ako napanunutan dito? Makatrabaho kami pa Saan kayo nagtrabaho, tatang? Pauitan kayo latta na binulan. Dakkel mo ti sweldok. Ala, adakan ka na ita anak. Agpawit ka lang tano kayat mau, urnungag aparamat lakin ka. Saan tatang? Gastuin nyo latta. Igatang yo, itanyaman na masapsapol yo dita. Sige, tani, mapan kami nito opisina, tatang. Apay daytoy abakit ta nagsakit ti panagkitkita na kanyak. Inaldaw ako silapan nak. Apay, asip-siputan nak, Sheila. Saan mat, ma'am? Naira na lang aking mita ak dita. Ngam saan ada kayo tikit kitaak? Ulbod, kayat mo ta silukag tamatam. Padasem Anya tindaya mo mo. Awan, ma'am. Di nagtangtangsitan Tawan na pulos ti karbengam. May saka lang nga ordinaryong empleyado. Wen, ordinaryo kang empleyado dito'y kumpanya ti kasinsin ko. Day talat mo may baga. Inumakit din ti kapek. Nagsiga ka mo dun. Kundi kape kapay, dito'y lamisaan mo. Oray da kayo, mat. Agpaspasyar kayo anak kaigem iti kapeyo. Kayat mo, ti makirukod kanyak. Hoy babae, di nakpagpungtutan. Tanabayagan akayat kaakamutan. Awan ti basol ko kan ka. Tapno ikastanak. Anya ka ti parikot siya, adwa. Awan, sir. Sika manang Brenda. Anya ti parikot mo? Awan, sir. Bagbagak lang dito a babae asaya atin na ti trabaho na. Kan unaan na tagtrabaho, ngam timangan kada agkape, ngawan pa'y mo't break time. Sige, Sheila. Urayan pa ti break time sa kag merienda. Kat sika manang Brenda. Akin kape na tagi gamam. Kwa, sir. Manipo dita. Awan agkape kan mangan no awan pa ti break time. Nga uray asino kada kayo. Gapukin ka. Mairaman akon asaan ang makamerienda kan agkape. Insuyat mo kanyak ti kapem. Gaputan nakalamlami isan. Gapukin ka. Jackson makapagtapal. Tumakdara ka. Apayatim magder ka? Kumarit ka? Ibatam titakyag ko. Tiritir titakyag mo. Iba tamti iba ni Ma'am Sheila. Ay na. Baka mukleti ko ni Sir. Mga kumaro pa tiriri tinagbata niya. Sige, janitor. Ibagam kini kasinsin Carlo tinaramin ni Sheila kanyak. Ma'am. Maminsan pa'y abastusan nak. Taday tatenged mo titiritirak. Awanan kay tibain. Itatanda kayo na doon ti opisinak. Diyak kayat nga garamid kayo ti saan ko ang magustuhan. Diyak kayat nga pinangato kayo ti boses. Nalawag? Agpada kayo nga awan bain na. Tadi kayo sumumpat. Sheila, diyak kayat tinapasamak. Awan tikas tadi ti opisina. Ket diyak panoy-noyan tikas nga aramid. Saan ka makatagari? Gaputan na akto kay ti dakas nga raramidam kanyak. Awanan kay tibain. Di nakpaya mo dayawon na superior mo. Siyak ti mang bagbagakin ko naman ang Brenda. Sana sika. Sheila, saan na maulit dahil kada kayo? Kan iti ore asino man. Useless nga ikalintagak ti bagbagik. Bastar aramidok ti trabaho. Kan awan ti badbad ko at tao dito opisina. Olbod! Kinunakmat nga awan ngumato ti boses na. Awan ba inyo? Sheila, agawid kan, tagsarita tanto. Kat sikamat man ang Brenda. Ladingitat, ngam adda paglintagan iti dayto nga opisina at ya sino man amang parnoy iti riribok. Kat may cut. Iso nga submit mo ti resignation mo. Period. Itatadatan dito palay. Pagsaritaan tarag ti bambanag. Ikatan nakadimat akasiti panangikat mo kini Manang Brenda. Kidawakan ka.
Adito'y kalakuman balay nga gyan. Saan nga iti opisina? Amumot ana uli makak ngagtrabaho. Kan nakafocus aklaan iti trabaho. Amok da ita. Isungarod nga inikat kon ni Manang Brenda. Tadyak kayat tinariribok nga imatunan. Tiyak amo, tanakadagdag sen ti darada kanyak. Ti kayat da ngamin. Kat ni Janice ti ikabalay ko. Ti tao aka-level mi matlaan. Apay ngamin asyak ting kabalay mo. Gapot ay ayatan ka. Ibagbagada pa iti opisina, nga ay ayam naklaang. Anya? Nagkunay ti dayta? Isot iwarwaras ni Manang Brenda kadagiti empleyadom. Iso Anya? Apaya di mo ituloy. dagiti kasosyum iti negosyo ababak nang. Nagdagsen mo't ti darada kanyak. Dagiti kakabagyam amismo. Nagbabaak ngamin amay dilig kada kayo. Ngam si papanakkel nga ibagak. Nga awan ti pulimi ama nagpanakkel. Nga oray nakaadal kami. Awan kada kami ti mangiruruman. Wala. Gusto retan siyela. I-relax mo ti panunot kan riknam. Ornosan ta ti amin. Itayin nag-dinner ta. Nagbasik ti kinan mo. Itatapan naturog. Alusiisan ka. Anya ka di pa ti parikot mo kat nagsarita tamatan. Pampanunutak laang ti kinaranggas ti tao kanyak. Ang bayam da jayan. Maturog kalatan. Anya ka di ti pampanunutan. Awan. Tapno awanan ti panunutan payas sa uwan no sayang gusang. Adda na saya ta planok. Anya dayta. Agkalay satan iti kabita na panawan. Ha? Kasanon ni Janice. Apay na diya tao. Isu ti kayat dagiti kabagyam. Kan isu ti kayat dagiti empleyadom. Ta isumot ngamin ti sigod ngay ayatam. Idi dayta. Ngamitakat sikan. So, di mo patpatyan tinalpasan ngayon warwaras ni Manang Brenda. Itataawanan ni Manang Brenda iti kumpanyak. Maawan mo't ten amin na banag anay bati na. Saan mo ang mapunas tanyaman nga di ti panunot ti tao? Ta saan mo mo't ang mabasa? Di ka madalagan. Imiting ko kadakwada ti amin. Tapno ipaayan da kay ti respeto. Iraman ko pa yan, ti panangikalay sakin ka. Oh, adda ka di pa'y reklamo? Siyak mo't timawag kada kayo tatang. Tada na yung bag-adamag ng ipadamag ko. Anya ka di dayta, anak. Ipagpagnan ni Carlo ti panagkalay sa amin ti kabita na panahon tatang. Nagsaya atan ngay kasta, anak. Isu asaan akong nagtrabaho pa'y. Ta saan nan akayat? Husto, mat ni Carlo. Nasaysayat mo't laeng no agyan kalatan iti balayaw. Wan tatang. Kentap no maliklikam pa iti kabagyan na amang iroroman ka. Daya Brenda. Inikat na ni Manang Brenda tatang. Nagsaya atan no kasta. Una, isungagsagana kayo para iti umadanin a panagkalay sa amin. Nalpasan ti kalay sa ta siyela. Nakaragrag sakak. Wan nga rod, Carlo. Kung naklakit din no agbanag iti sina ti panagdenata. Gapu kadagiti makungkuna nga outside factors. Bayamon lagi jay. Napigsa ngamin ti impluensya ni Manang Brenda kadagiti empleyadom. Isu nga agdudupong da mangisarsarita kanyak ng daduma. Ita, nakita mo ti amor mo karagiti empleyadok. Hindi napan ka bimisita iti opisina. Wan nga rod, full respect da kanyak. Saan na nakasidi, tumalya-talyaw ka nagkusilap da. Amin ang buyot ni Manang Brenda. Inikat ko amin ida. Nadalusanan ang aming pinsan ti opisina. Iso nga ure ka na yun naman ti umayag pasyar iti opisina. Relax kan. Agyaman ako unay kan ka, Carlo.
Amom, day di naglidem alubong ko kat nawaknitan. Babaan ti anaraar tinamnamak. Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan ara pauluan. Naranggas. Dito'y programa tayo. Anaraar tinamnama. Agyaman kami itinkay panang tarabay.